Tulini ko hichi tu anangay hozo sen bon savin Christ Center Family Bible Study akonin kahinlim si uwin him. Hichi Christ Center Family Bible Study itim text ucho 2 Timothy bungthum sang somlagu sati ho to in the sim do khom ba in the by heart khom te divin pakai mani kitim wen him pathin tu hi isim zinguwa I het chenuwa chukile izui te diu pathin tu pi ahin him tulini ko ahi Genesis sim tilbu bung ni sung Bible study na nei khom diu ahin pathin in kidang ta mi him te ni anasim dal in vet khom diu him. Note to all the parents to ahile ama sa penin sa te hola khat pen ahilaw le minu mi pa nangin tauna mangin lang hititot honin sa te to bung ni sunghi ver khat be sim khom masate te yun tin ikitim ven him tuni ni ko adinga bung ni sunga dinga verse of the day to ahile Genesis bung ni chang segi hiji ahin him Hichun pakai pathinin tola leisit leingan hin mihim ahin semin mihim na homte ni sunga chu ama hin na hu ahai lut pia ahile mihim chu mihingkhat ahong hidota hallelujah pathin lopina changta han hichi sa te to ina bai har khomwa ina chin pha khom te wa ina sim do khom te diwin pakai men ikitem wen him hichi bung sunga characters ho so ahile sa te ho ano ho do sa te hitin ama se penin akhat na chule pathen akimuin pathen chu ko hametil van le leisi chule asunga amzau si hin sim do pa ahi ti sa te ho koma se pi te hite ani na cho hile mihem masapin adam anakimun hi pathenin leisi lenga na ko na anasim pa adam ahin him athum na cho hile numei masapin if akimukit in pathenin adam na gu rip ako na anasim nu ahi ti sa te ho se pi te zin abanahin outline hichi bungni sunga he ipipi thu sim ki muam akhat na chohile bungni sunghin itabanga pathenin akhut ta amihim ahin sim do hamti ahil chen he bungni chang sagin a pathen anato acheng sia ko na akichol dudan akimon he bungni changni na Bible pakai Lord kiti kimin pha masat pin na akimon he bungni changli na Ali na ahin pathenin Adam le Eve adinga eden hor anabol pida anasim pida nakimon he bungni changgit na his outline hi in abana he questions to study thudo ho simdo khom te ding study bol khom ding hicha not to parents imudo take it so hile thudo ho adon bunna answer so hi sati ho mo se pi wang veilovin sati ho to banne cha Bible reference achang ki pi ho mang cha hi in don bu khomwa in hol do khom te diwin pakaimen ikitim wen him thudo don bunna ho anoi langa achomen akipin him ama se pena in hol do khom du chu question number 1 so hile pathenin ni izar sunga van le leisit le asunga amzau si anasim chai ham hichi verse khara akimuin nigup sungin anasim chai ani na hin atil sim anato na ako na pathen su ni izar nia aniki chol du ham ti verse 2 akimun he nisagi thinnin aniki chol du athum na hin pathenin mihim pa chu iti anasim ham sang sagi na akimuin tola leisit leingan in anasime akitin him abana hin ali na hin mihim na hom sunga pathenin ipi anakumpi ham ti jong hi sang sagi na akimukit in ama hin na hu ahailut pi akitin he pathen thang ba num hen anga na ahin pathenin mihim pa na dinga ipi anabol pm chihi changi na akimuin ni solama eden hon anabol pi akitin him agup na ahin eden hona badung li ho so amin sein hi chang soma para chang som li sunga akimon him
akhat na cho hile pisan hechi pisan kiti sana umna sana kimuna mon hin gihon khus gam pompi kim vela long ahin athum la cho hidekel akitin Assyria ni solama long ahi ali na cho Euphrates vadung akitin hi si vadung li ho hi ahin ahim. Question number 7 na cho hile chu in fill in the blank ahi in hi chi hi chu in pakai patinin mihim pa chu eden hon sunga apuilunin ahon le bolding le anga adingin apan sata hi chi hi chang somlenga na akimun him. Question number 8 na achun get na achun pathenin adam koma na ne lo helding ahi ati chu ipithinga ham hi chi hi verse 17 na akimuin sele pha het na thinga ahi akitin ahim. Question number 9 na ahin pathenin adam koma na ne theding ati ho su ipipi ham hi chi hele chang somlagup na akimun ahim. Hon sunga thinga zau se so na ne the ahi ti ana se pin ahim. Question number som na achon pathenin sele pha het na thinga na ne ni le ipiti ding ahi ati em hi chi chang som le chang sagin a akimuin na thi te ding ahi ti ana se pin ahim. Question number som lakhat na achon numei nu chu pathenin iti ana sem ham ti hi chang som ni lakhat na kichi sen akimun ahim. Adam na gu rip akona anasim ahim. Question number somlani na ahin pathenin numei nu chu ipizia anasim ham hichi sang somla changi na akimun ahim. Mihim pa achang se anom poi atia akitho piding le akyangat pidinga anasim pi ahi akitim. Question number somla thumna ahin pasalin koi alha ka nga koi su akol sa zo ding ahi ati ham hechi chang som nila lila akimun ahi apale anu alha ka nga asinu akol sa zo ding ahi akitim. Question number somla lina ahin mihim pale azinu chu ani gel honin asago keu a hinalai honin ahi wangen akizapi hon hi hele hi true or false adi ham adi lo ham verse 25 na akimun he hi true adi ahin him. Abana inevit hom diu chu application jil do ding le cha te se pi te ding ho akhat na chu hele hi chi bung ni akona izil do theyo ihe do theo ikhil na thei diu chu akhat na kitchen marriage kiti hi pathenin ahin phu do ahi akhat na ani na achun kitchen kiti hi numei khat le pasal khat atinga pathenin anasem ahi ti hi cha te se pi te jin athum na chu kitchen hi pasal le pasal ge chule numei lesbian ading ahi poi pathenin athet ahi ti cha te hilte in. Hijia hi Leviticus bung som legit sang som nila ni na ahin hitin asejen he pathenin nang man pasal hi numei banga nalupi thailo helding hitabang thilbol kiti hi thet ta ahi tin pathenin Leviticus lamahin anatupin ahi abana hin 1 Corinthians bungup sang ko sang som lama event na ahile hitin asekit in ahi ole mi chon si hon pathen gam alo lo dingu ahi ti hi ne het lo helu ham nang wal hep lain hi un mi zong thil ha ho mi zigem mi hu pa le pa ki koi atin he gucha ne pap kilo se zukham mi han se mi nambol hite ho chun pathen gam alo lo hel dingu ahi atin pathenin pale pa ki koi nula nu ki koi ade lo dan ki se sanin bible akimun he ti hi chati ho to ina sim do khom te wa ina hil te diu hi poimota ahin hem alina ahin vanoi mi te hon kitchen chung chang ipi seo hanlang iti seo zongle ei ho christian ten bible in ipi asem ti I hol jiluwa izui diu hi pathen thupi ahi adin izate ho I het sa te diu hi nule pate ho irresponsibility ahi tua izate isei pi lo leo ni khatle aloi agol ho akona ahin za te ngule hoi chi pen hi dia hoi chi pen hi di lo ham ti ahin het khan thei lo diu ahi
anga na achun pathenin kicheni ahin phudo ahi zia mihemin ade de asu khan thei loading chule ki khen divorce ki ti jong pathenin ade boy ti cha te hon a he te diwin sepi te jin Malakai bungni sang som logup na hitin asezin him Izenam itile pakai Israel pathenin asezin keiman zida kitihi kahon kadeipoy pumhana mi pon noi ki maizong kadeipoy tin thane pin pakai zin aseze hizi hin nang holen nang ho kichi thejun lang kita na bezin dawin ati pathenin ki hen divorce kitihi aho in adeipoy ti hi chati ho sap te diu hunung chan ge azne diu zong le ame chu jing diwa sap diu hi nu le pate mo po na him Pathenin Adam na agu ako na aziding Eve anasimpi banga nunga ago lang ho zo sile izati ho zo si atinga azidiu le apasal diu hi pathenin agon sa o mahiti hi sati ho sepi te angazin him chule pathenin izati o azidiu le apasal diu agon sa o mahizin sati hon aphat lova doma anei thailo diu ti hi strict a nu le pati hon isepi uwa ihilte te wa izui sa te zong ngai apoimon him Agit nahin sang som nila liin pasalin anu apa adalha azia beeding ahi ati bangin numay khatle pasal khala kicenting amani chu tikat pung khat hihon ahitan amani ki kaaso midangin thu anei thailo ding ahi ti hi sumil po hite ako na achun ihai thai na hu ibret hi pathena kon hizin ei madei dan le nop chan ki hai thailo ei madei dan chan ki hing thailo hi ti sumil po hite khalve atan le kinu mu ki thaitalo hi zin hai na hu inei sunguhin ki ngai lu ta le pathin lung to jingdin chati ho jong til kho jingin e hon jong gel do jing hite asay na dinga hin Jew state tradition hin hitin asajen headinga pha hoi ka sa ta khat ahin him pathenin Eve chu Adam keng jung ho akonen ahin sempoy achot pha a anoi sele amo sit thelo na din atin him chukit le Adam luchanga konin jong asempoy apasal chunga vai ahom lo na dingin ada arm noya anagu rib akona anasem ahi azi chu pasalin aven bit jing a protect jing ding vet sa ana ahi alung chang heart koma anagu akon asem ji chu pasalin azi alung se jing theina dinga tina ahi tunini ko a hichi thu anangai ho zo si pathenin hichi thu ingai na wa konin e holimpi chi taw hen izati ho zong anahil chi dingin pakaimen ikitim ven he kakipai amen